Inut bihak lembang pu bida sing terang ahin pen ningkeme pen Dipluso lang Ronghang arong asan chom aphan Tovar kasimar bipo. Lason si pining 2024 aning kan priya chiklo kedam tang ni phaing koi raisi. Arni pen la phaing koi rat chok dur bagori arlo. Dadhora APS angkang Dipluso kedo. Lang mang Ronghang amikar la pen basa phang cho amikar. San chom kedo dam prong arat atum. Tovar kedam kebang akisong hipik teklong si. Sar terang arong pen inoy biha kiklem abang pu. Bida sing terang ahin pen aprang si akhi cepadam si. Tovar along alang di kithe aphan. Inghan sangti arlong thok long. Lapen apot si Dipluso sanchom kido atum ning arong pen bida sing terang. Aphan aning along pen akiro pilo. Pima pulutang te kedam tang laso atovar amen pen. Political party asong atum pen kachong thui kupiglo. La apot si mithang abari la pen akhia dat cepadam nang kokni. Inut bida sing terang aphan chuning risi labang so Tovar sang inghan arlong ki thok piklong apot hadak arat atum pen bahaklem bang pu bida sing terang aphan ani aklong pen kachuro pajirpon. Totang ti Tovar klem pivek abang pu la pen rong arat atum pen kaning jepon alam theliar juitha. Man te politik kupenta kali mute nili tumke jo kedam kibang sugong si non dia la kede charter arong gang buralo bida sing nili mulo asi alang li phanili tum sanchom ben chuning ri lo nang phan mo nang tu ni de sita ko nang ke ching kia thai du pot al Tovar ke nang kasilam pitha ko munang mening ke doji pende mola chegi pum pam ni tumba ri bathung anta me doan pens tame nang phanta nang langun posini tum ai sab ke nili tuma poisa pen la nili tuma poisa pen si ki claim lo nili tum ke adon pen si chirung lo asi chek doan pen alang phansi pipon pu la da tu bang yang tu ni khana bang pe ta ni pe ta kowe ar phe lahai si claim mati no bang ta pura tu na pulo to wa bang nang salam pitha ko si cek ta sani ku te cek ta sanu ko baki khini ta mun nang lagele mu hom sera le do kowe le do ta mo lang tu nang chi pipu pe he la bari pensi nang le la kem pi lo da se mani li bang ke atang ka ke no ke ni li mithang atang kai sab lo ha buka khan ni malik long se en he ko an claim lo da ni lo claim ta te non ni ko an la puthe ke de lo la Tovar ko an si playing ma lo la bang lo he de pi ni penang ke ni pura lo la ni pura pen na jol ba nang li tum non mat ke nang le abajat ke chelong ke ko an dam ji la dak la pa na la dak ana lang bi ke the ta po an dom papeng chong Tovar mi se na tu ni pi ni lok si hala han pi ni ke number de si mane 28 ke damelo ke pi ni dekta re hu ke sare haja mane 30 ke thongke pe pare lo ju ke no ni baklem lang puti trok ke bak le rok thai te la so putha long ke nang li nuvet ma tan ko pe pe nga cha nang li nuvet te la bang so ke claim bom long akapre tum ta pinya sap sup nanga pidu na puso nanga matha du apakta bi de pini hala gostin sing nara bang la daga arong tum phamang ka jinsu pen hedi ok der kiji nang du la no ko pini la son ka cha kan kar ju dun long duma abi ma hang ta bi he da arong tu kha Tovar bang nak selam tha punya chu sim ni ka bane ke selam pilu abi deta nang li men chi than thai ni de menge da se terang nang li ko na sor ni de da jo sa terang Loks Mijuri Pender Tapangdak Pon Rajarong for News 24 Carbon. We are hiring our financial advisor, development officer. Be part of our team. Flexibility, professional growth, good paycheck. For more details, call on 99577 65530 and 936587236. Send your CV to Kotak Mahindra Life Insurance, Dipu Branch, Town Outpost, Municipal Board, Complex Main Market.